when your legs don't work like they used to before. And I can't. Okay, apa yang special pasal Farahin lah? Totally dia ni orang kata humble, maybe ada. Naughty pun ada. Manja dia tu orang tertentu je tahu. And then dia memang cukup susah nak pujuk kalau saya sendiri yang merajuk. So kalau saya merajuk, memang saya merajuk sendiri ya. So apa lagi yang menarik ya? Dia, saya tengok dia susah senang dia boleh dengan saya. Kalau kami gaduh pun tu biasalah, perkara biasa orang kata kalau gaduh. And then dia penyayang orangnya. Okay. So honey now, take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we. Hi. It's just for you. I really love you. I love your smile. Setiap yang awak buat kat saya, semua saya terharu. Ada je perkara yang awak buat menyentuhkan hati saya. Masa awal-awal dulu kenal, banyak sangat kenangan pahit manis kita lalui sama-sama. Terima kasih semua sebab sanggup korban apa saja untuk saya dan bersabar dengan perangai saya ni. Terima kasih sangat-sangat. Baby, your smiles forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of the plan. I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby now, take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, baby. Harapan bagi saya lah, harapan saya nak hubungan ni kekal sampai bila-bila, sampai nafas saya yang terakhir. Dan saya harap saya boleh jaga dia, dia pun boleh jaga saya. Susah senang semua sama-sama. And then harap dia terima saya seadanya, saya pun terima dia seadanya. Dan kami harap kami boleh bahagia sampai bila. Kiss me under the. Selama kita kahwin ni, beberapa minggu ni, saya nak ucapkan terima kasih dan saya berharap sangat awak sebagai suami saya menjaga saya seumur hidup dan tahan dengan kerenah saya. Sabar sikit lah.